Nami pite tuni yong thusu dumzuin nam sungai lu nazalin atha ben video han ki bol go kinin ichi video han ki bol go lo na pen hi I hoi nam sung ka la wa thu ho din mun ho hoi lo tenin ki bol ji hi in ichi ye chun bon sakai wa lung lu ta na bet su kai di win ki te mo ni hi dunia saidinga ki go hi Fox tele FNCC te kiloi khom na a kangui tu lam ka lampi asan te gal zowa lifeline nei ta sunu e kha pi uthu ji a e ho lang CSO kiloi khom hon dakal som thum legup sungka ultimate tam apina wa bom cha han ki koi do in a video ale audio mangchan inam sunguvin a head theina ding dol ta a hin ki koi hi zin gel kho na nei ta in apana achaine geya inangai chai diwa in bet chai diwa in ki tem ki luwin hi amasan FNCC te banhan ball patwa pana Fox kiti e sante Federation Haumi ama ho lamkai delegate son FNCC te ban ball namun agawilwa alamkai sapa macha jadomani holimna amasa penin ga ngai turi hute ai khui ma hutta a khui situ wana leipa ki dam tani ai dana nam khai kanara ba ai khui lam kanara ba a khui iram dam kanara ba dana a hin ya le tana tawi ai khui ki ma hutta ukul wali sanaraga lo senba sanabati wali sanalo senba ipada wali sanalo senba taminum do wali sanawi ya ai khui ki mi yora mayam si apa ma do kai kum hatta ka khui halaba moina masaka dam khui makata dam ni makhoi lam oi dam ni sing hai ba lam se naga ki lam ne ba kalam ta ki lam na tie ba ti bai ku horap pa ki hona sing se mayang ki lam ni naga ki lam dam kuki na te pi na ka le rakhi bane ba ma je history ne ai na haiden ba na tie ba history de le ba photo ma du pura kau thokra ngasi Myanmar re haijal ko kuki singduna khulai pai ra bani mising ya ma bani ha ga ai thakta ko pai toroga na khui lamun yai ba akhui lamni maming thon yai bi ya di nali yabam thokche aina thamjani poti mayam na sreida tawbi se federation homi kai to wai bano akhui mi thajar wai bra kai gi to wai bano mayam na khui lai bi ho akhui support tawje atam khudi wakta sigi lai ba lam kanana ba iram dam kanana ba mayam sigi mapa puna thamamba maramdam kanadaba ihauda federation haumina matam khuyungta sawutkani amana saina hi ki ho khela hilai muna nang ho gan thei ta na towa ki ho phat chom na ding no ho phat chom na ding gela tengle agamu phat chom na dinga ki ho khela na towa jingka nila thu helawa na to jingjeng hi in okhula ki ho win chai do win sanapati a ki ho win chai do ki win chile phaya ki ho ki win a chai do ki win tameng longa ki ho win a chai do ki win hilaya hi ki ho miyong azau di hi miyo sin ade yu chi he ti na hi chale amana sei be na chun I tabang thu uma kongkele kha wale ama ho chung nong hi diu e ho noi nong hi diu na go ho gam hi in hi chi hi koi ma cha gam hi poe ipu ipa te khanga pana na ga te gam hi abon chake ya gamu hi hi chi thing thang gam hi naga a hi in kukite a hi poe hi chi hi amasa patna umsa hin ken kasei a hi poe history a chu abon cha su mang helwa Myanmar apana hung mancha choi hon kuki ho ki ho hi mi ka tamta ve ativin munzo si alo phat wachun ki ho gam hi intin amin akisa ute ativin amin kisa win komin ho yong ama hon akisa win hi chi ho thil ki bol hi kinom thai ponte atikin in hi seteng le amana sai be na achu ken hi chi thua ka sei nom chu hi le laya thil ki bol hi hesitation ipat uwa ipi sei diu ham ho mi kan sol diu ham ipi bol diu na tiu ham miu sian hin saving ipi ka bol diu na diu ham support ka bol diu na tiu ham support ka bol tai tai diu hi ajo sian ho lai na to wa ipu pa teu gam na nga wa e ho phat som na ding no ho phat som na dinga ki bol hi in chi thla kang lo divin asein hi tua video an ki koi do lo na pen chu hi chi san te fox lam kai hon FNCC te agawil na wa aki thopi naw le to sei do ho hin tu a kuki civil society organization CSO ho in national highway 2 a economic blockade ban abol dito akimat je a hi gel kho na nei ta a kin koi do hi tu na banin kanguile
lamka kizot mat na lampi FNCC hon indefinite blockade akowo achi zom pe uto kithonin KUKI civil society organization CSO ho in zo chanin district magistrate ahin manpur governor through a central government koma na sata in boina ho sulhap na dingin ha ta na boipi win hinla I macha solutions ana omthai tapo na hi chito kiran chun KUKI CSO hon da akal som thom legu ti chu 36 hours sunga FNCC in indefinite blockade abolo alado lo wa hi le economic blockade ke panding a hitai tin mi pi ho zo se het sa da ai nei ta vin hi hi thu phin phung do pu thangulen kip gen KUKI civil society organization CSO in apun do na video chu ga ngai thaki no hitin ga ve ki no hitive Ihen ikom isa ithanga lamkai ho changyang ani ki ho pizingin amho kun in jong amho na azo chanchun panalawi ahin la tuni changi ya hi igen theina I ha sat naw ho hi sul hama thei ta lo ji a chu tuni hi chi platform mangcha mi pi te he nga hen lang news media dinga yang het ni watham khat lunggel kin phong do nom hi chi chi pham ti a le ki chi ban bol ho futus naga ki ti jong le alam kai koi ham ti in hol sunu wa hin akimudo chi pham mi ti a le ade esana phai chama pansak nanei ki chi FOCs ki ti hole Federation of Haumi ki ti gamin pha dinga alam kai te niu sapamacha jadumani to th mani ha amoho lunggel na sata na lunin amoho sumlapai na sata na lunin amoho togo na sata lunin ti kimudo ta ji a chu tunia ipon do no mu chu hi a hele hi chi holoi thilbol pa hi ehon zong zo chana chun district administration hian lang central government through a governor pa hi zong le iboi now hin het so win hi cho zo se chum so na tu chan gi ya ma chal na im chaum ta lo ji a chu tuni working committee KUKI CSOs ki tikloi khom chang se hin lunggel han akinezin pung som thumle punggu 36 hours sunga hi chiban foothills naga hon le ho ka ban bol pau hi cha mo pucheng se hin chiban hi ala do na ai nei lo wa hi le e ho jong nam khat hi na working committee KUKI CSO stand jingka pung sagi tarik ge August 2025 ni akuna hi economic blockade ipon do hitaye ban ki bol na achin achai mezo se to video ai vet wa ingai hlo cho itan chule tuni chun FNCC te PRN bol ki duvin a PR bol nau chu ibon cha wa he divin hin simdo ki ning kate ama hon PRN bolu he pu sana achun naga na zo se a ban ki bol chun zo mi mar sei mizo namsunga naga ho to kiza tu na chamde la ho akituk poi ama ho to hin ki ho theijing le kina na lo hela aki jingi hinla ban hi jangpat le kiche ta KUKI ho him ha na vet kon lo na chule lunggel hoi lo anei na wa athil bolu asut le jingnaw adi akimin WKZIC chule working committee KUKI CSO teni hichu group ho hin mi chona gamun chu na le mi angol bol naw ji hin chamna amun munin ahat mo sa le we hizi chun het chen in omen Indian Constitution Article 21 ahi lo le Essential Commodities Act 1955 chunga thuna pon ngam lo diu ahi Manipur pumpi thasom ni lestigi sunga National Highway blockade na bol wazong state pumpi a na thanoi wa na koyu ahi hiya chun nitina ki mancha na ho na so tangwin mihem asang aza akilong gimani suji chun human rights a hello mi pi chamthat na thu chung changa thu sei na di lampi na nei povi hechang chu FNCC hon PR bol now ngai thau hitantin tun achai na ai khet sa no mu chu ai le dunia inampiu dinmun inampiu sunga thusu ho isimu tu ni adinga hichen chu hi sa tauti